Umurambo wa General Muzinga wamaze kugezwa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho uyu murambo wavugishije abantu benshi mu banyapolitike bakomeye cyane harimo nka Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Agtor Rwasa n'abandi bakomeye cyane muri politike mu gihugu cy'u Bujumbura mu Burundi. Bavuze benshi bacika ururondogora, ariko kandi Tshisekedi yemeye kuganira n'umutwe M23 nyuma yaho inteko cyangwa se seko abangaba nabashinzwe iby'amadini mu gihugu cya Kongo bakize igitutu Tshisekedi cyo kwemera kuganira na M23 kugira ngo bakemure ikibazo Tshisekedi yabyemeye ku mugaragaro. Tugiye kureba uko byose bimeze muri uyu rusange muri aya makuru yacu tubayemo ikaze mwese muratandukanye. Nitwa Jabo Marashinzanye na Nicolas meze neza. Yego meze neza rwose. Reka tuganire kuri aya makuru dore kuri iyi nkuru y'umugabo bita General Muzinga, umurambo wamaze kugezwa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ariko bivugisha abatari bake. Byagenze biti? Urakoze cyane. Reka duhere ku mugabo bita General Muzinga uri mu gihugu uvuka hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi, akaba ari n'umurundi. Uyu nguyu yagaragaye mu minsi yashize ari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe M23 yahanganaga na FARDC. General Muzinga yazanye n'ingabo z'u Burundi aje kureba uburyo yafatanya n'ingabo za FARDC kugira ngo abashe kwirukana ingabo za M23. Yego. Ariko agikoza mu twatsi byaramunaniye, bituma ingabo za M23 zimushushubikanya zimukura mu duce yararimo asubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Amaze gusubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu gihe ingabo za M23 zigaruriraga tuno duce twa Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bakimara kuyigarurira nibwo uyu mugabo Muzinga yasubiye mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ariko noneho bohereza ingabo zabo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe kugira ngo bajye guhangana n'umutwe wa Twirwaneho ndetse na M23. Hari umukoloneli wabo wari uriyo, umukoloneli wabo wari uriyo akaba hariho koloneli bitaga ngo ni Jaconias, akaba yaraje gusimburwa n'uwo bita Ndikumana. Abangaba bakaba ari bo bari bayoboye urugamba hariya muri kariya gace. Yego. Nyuma yaho nibwo baje gutumiza uyu mugabo bita Muzinga kugira ngo agende ajye kubafasha arebe uburyo yahindura urugamba. Ariko Muzinga agenda atarimo yumvikana na bamwe mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe hari amwe mu mirambo y'abarundi yashinjwaga ko yashinyaguriwe n'umugabo bita Muzinga, mu gihe baguye ku rugamba, bamaze kugwa hariya ku rugamba, Muzinga akabafata akabakuramo ibyo mu nda, agashyiramo amabuye y'agaciro, yarangije gushyiramo amabuye y'agaciro akabacura akabazana mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Harimo ayo mabuye y'agaciro. Ibi ngibi biza kumenyekana ko yabikoze afatanyije n'umugabo bita Prime Niyongabo, ariko ari we chef d'état major w'ingabo z'u Burundi. Yego. Ndetse uyu mugabo akaba Perezida Neva yari yarababujije ababwira ngo nta murambo nshaka ko uzagera hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Hakaba haza imirambo yari yemerewe gusa nuguhera ku ba officier, abasuzu officier nabo ntago bari bemerewe gushingurwa mu gihugu cy'u Burundi. Bari bemerewe gushingurwa hariya muri n'abasirikare bakuru gusa. Nyuma yuko bamaze gukora ibyo ngibyo, nibwo umugabo bita Neva yatekereje buri cyo yakorera General Muzinga. Abona navuga ngo afunge Muzinga arateza akavuyo ari mu gihugu cy'u Burundi. Ariko noneho ahitamo kugira ngo abashe gufata uwo bita Muzinga, amwambika ipeti rya General Major, akaba yari General de Brigade, kugira ngo atabasha gutahura ubugome bagiye kugira gute bagiye kumukorera. Ahita amubwira ati ngiye kukohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi umusirikare wakoze amakosa hariya mu Burundi basigaye bamuha mutation indiscipline, bakamwohereza hariya ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi. Ajya ku rugamba nk'igihano bamuhaye. Ajya ku rugamba nk'igihano. Hari undi bahaye igihano nawe utarimo wumvikana n'abasirikare b'u Burundi. Uyu mugabo ni General bita Colonel Major Bukuru, yaje no gupfa. Major Bukuru Bernard yarapfuye agwa hariya muri hariya za Prezero. Nawe yari yagiye afite mutation indiscipline, ariko agezeyo abarundi bonyine bare bamwishyira babishira kuri M23. Muzinga nawe nuko bamwohereje, ariko Muzinga amaze kugerayo we yanga guca muri Uvira. Muzinga ahita azamuka ababwira ati njye sinja muri Uvira, sinizeye umutekano wawe, ahubwo njye ndashaka ko nja guca hehe hariya muri Kalemi. Nibwo bahise bafata indege, arazamuka ajya muri Kalemi. Akigera hariya muri Kalemi bahise bamumanura ajya hehe, ajya mu bwato, arambuka, arangiza kwambuka yambuka hariya muri Baraka. Akigera hariya muri turiya duce twa za Baraka yaje kuhagirira ibibazo bikomeye cyane hariya muri Baraka. Gusa akihagera yabanje guhitizwa muri hoteli bita Tanganyika. Akigera muri hoteli Tanganyika
yaje kujya bahise bamubwira ati mama 23 irashobora kukurasira hariya muri hoteli, muri iyo hoteli. Ayivamo, ahita ayivamo directement ajya hariya mu gashitingi, ajya ahantu bari bajenze udushitingi twabo. Akiyajenga agashitingi kabo kari hariya muri kariya gace, hari agashitingi kabo kari gahari. Akikinjiramo drone yatangiye kurasa iruhande rwa ya hoteli. Irasa aho ngaho bashaka kumuhitana. Umugabo ahita ava aho ngaho ahita yinjira mu ndake. Mbere yuko ageraho yari yababwiye ngo babanze bamucukurire iki indake. Niba arangiza kumucukurira indake, iyo ndake ari izamufasha kugira ngo abashe kugira gute, abashe kureba uburyo yayobora urugamba hari ari mu ndake. Ariko nawe yari afite ubwoba, azi ko bamwe mu basirikare b'u Burundi bashobora kugira gute, bashobora kumugambanira. Akinjira muri iyo ndake, nico gihe abantu baherutse ari muri iyo ndake. Muzinga ahita ahita aburirwa irengero. Amaze kuburirwa irengero noneho hashize igihe kirekire, niyo nkuru twayikozeho mbere tubabwira ko umugabo bita General Muzinga aburiwe iki, aburiwe irengero. Baramushakisha General Muzinga baramubura, ariko ingabo z'u Burundi zari zizi ahantu aherereye. Uyu mugabo bita Muzinga naje kubisubira inyuma kugira ngo mbabwire ito nido babashe kubyumva neza, akantu ku kandi bamenya aho byahereye naho bigeze kugeza amasaha n'ubu ngubu arashobora kuba Muzinga aherereye ahagana he. Nibyo shaka kugira ngo mbashe kugira ngo nibyo operation yose uko yakabaye kugira ngo ubashe kuyumva neza, nuko ugomba kugira gute kudukurikira ukamenye uko byatangiriye, niko twakomeje cyane, nuko bimeze kugeza aya masaha. Hanyuma noneho uyu mugabo bita Muzinga nyuma y'icyumweru n'iminsi 4 batazi ahantu aherereye, bashakisha aherereye batazi aherereye, Muzinga yaje kurasirwa hariya muri kariya gace. Aho yari ku rugamba yoboye aho neza yari hariya muri ka gashitingi. Barakarasha amafragmenti aramufata. Amafragmenti amaze kumufata menshi atandukanye, arasirwa ahantu henshi hatandukanye. Abasirikare kugira ngo bereke bagenzi babo ko nta kibazo cyabaye, bahise bamufata bamwijirana muri ya ndake kugira ngo nabo badahabuka bagacika intege bagahita bagenda. Kumukomando w'abapfuye, umuyobozi w'urugamba wabo upfuye. Mwibuke ko mbere yuko Muzingaza niwo bita Ndikumana, hari nawe yari yahaguye, uwo bita Jaconias cyangwa Canisius mu gihe nawe twaramutangaje. Hanyuma noneho bahita bavuga bati cyaba kibaye iki, igikuba cyaba kigize gute, cyaba gikitse general yoboye urugamba aguye hano muri kano gace. Noneho niko bahise bafata gahunda, baravuga bati nta bundi buryo bugomba kugira gute, bugomba gukorwa, nuko tugomba kureba uburyo ubwo ari bwo bwose tugakavaringa ntiyabashe kumenyekana ahantu uyu mugabo ashobora kuba aherereye. Bahise bamufata bamujana mu bitaro bikuru bya hariya Baraka, bajya kumuvurira hariya Baraka. Amaze iminsi 3 yamaze kuraswa, ameze nabi, yari yarashwe amaboko, mu maguru, mu nda, fragment buriya zirice cyane, byamwangije cyane fragment. Nibwo noneho bahise bagira gute, bahise bamufata bamwijiza hariya muri hopitale. Ahantu yari arwariye nta musirikare wageragamo, nta musirikare wageragamo, uretse hageragamo abasirikare bari babizi gusa bakurikirana ukuntu ari kuvurwa, ndetse n'abadokteri b'abarundi bari baje kumukurikirana bonyine. Abo ngabo bonyine nibo bari baje kugira gute, nibo bari baje kumureba. Nyuma yaho noneho nyuma y'iminsi 3 baje kureba babona ameze nabi, bahise bamuzamukana bamujyana ahantu bita Baraka. Bamugejeje Baraka nibwo yatangiye kugira gute, nibo yatangiye kuvurirwa. Atangira kuvurirwa hariya muri turiya duce tw'iki twa Baraka batangiye nako twa Kalemi. Bamukuye Baraka nyuma y'iminsi 3 bamuzamura muri Kalemi, atangira kuvurwa hariya muri Kalemi. Niho hari ibitaro bisa n'ibyisumbuye, kandi niho hari nka security ishobora kuba nta kindi kibazo cyagera hariya muri kariya gace. Baravuga ati nibwo mama 23 uretse hano muri Baraka, uyu mugabo agakomeza kuvurirwa hano muri Baraka, byanga byakunda uyu mugabo arashobora kuvurirwa hano muri Baraka akaba yagira gute, akaba hagabwa ikindi gitero bamenya ahantu aherereye. Bamujyana noneho muri Kalemi. Baratangira baramuvura, bagerageza kumuvura, ariko babihishe bagatangira kumujyana mu gihugu cy'iki cy'u Burundi. Bagatangira batangira kugira gute, kumuvuriza hehe hariya mu gihugu cy'iki cy'u Burundi. None tumuvuriza hariya mu gihugu cy'u Burundi, byanga byakunda uko bimeze uko ariko kose biraza kumenyekana, kubera hariya abarundi nibo bavura, hari abadokteri bavura, hari abanasi barimo, hari abainfirmiere, hari abapranto, abo bose bagomba gukora muri iyo service arimo. Nibwo none bavuze ngo reka dukomeze tumuvurira hariya ari muri za Kalemi. Baramuvura hariya muri Kalemi,
hashize ku munsi wo kuwa mbere nibwo uyu mugabo yagize gute yavuye mu mwuka arapfa neza araca arapfa neza uyu mugabo oya ntago yakeye ntago Yezu niwe wakeye guca umugabo arapfa neza avamo umwuka yego namaze kuvamo umwuka baravuga bati uyu muntu turamugeza gute hariya ko tutigeze tunamubika n'umuryango we utigeze utanabizi hararishwe nta nuzi ko yarashwe uretse abasirikare bamwe bazi ko yagize gute yarashwe uyu mugabo ahise afata umurambo we bamaze gufata umurambo we umuryango we barabanza bawukanseringa bamaze kuwukanseringa bababwira uko byifashe barangije kubabwira uko byifashe baza kubabwira ko umugabo bita Muzinga yagize gute yapfuye umurambo we bari buwuzana umurambo we ukaba wamaze kugera hariya muri cya gihugu cya Bujumbura ukaba urimo wakirwa n'abasirikare n'abandi n'umuryango wabo wa bugufi gusa ntituramenya igihe bazagira gute bazawushingurira ariko umurambo wa Muzinga bidasubirwaho nuko nabikubwiye ngo tuzakurikirana uko bizaba bimeze uko ariko kose tubabwire uko bimeze nyuma yo kugeza i Bujumbura abantu bakomeye batangaje mu gihugu cy'u Bujumbura batangaje arimo Bunyoni n'abandi batandukanye bavuze iki nyuma y'uyu murambo w'umusirikare ukomeye wapfuye ibyo bavuze ni byinshi bitandukanye ariko bavuze ngo batangajwe n'ubugambanyi bwa Neve ni gute uwo umusirikare peta uwo munsi warangiza kumuha ipeti rya General Major warangiza kumuha ipeti ugahita umwohereza mu nyeshyamba nka ziriya ngo ajye kurasirwayo ni ukuvuga ngo uriya mugabo bamwohereje niyo drone yamurashe si ya mama 23 nibo bw'abarundi bonyine bamwirasiye kuko barashwe General nako Major Bukuru Bernard niko barashwe umugabo bita Muzinga kandi Major Bukuru na Bernard bombi bashingwa ko aribo bafashe amabuye y'agaciro bayapakiramo imibiri bayapakira mu mibiri y'abasirikare bari baguye ku rugamba bakuramo ibyo munda baragenda barabijuka kitwa gushinyagurira byitwa kugira gute gushinyagurira ariko si no kwitwa nibyo barashinyaguriye imirambo barashinyaguriye Major Bukuru n'uriya mugabo Muzinga ndetse na Prime Niyongabo nibyo bazira Prime Niyongabo bivuga ko yagize gute yararozwe we ubu ngubu yagiye kwivuza ameze nabi yagiye kwivuza nabyo ngo biri inyuma ni Neva niko bivugwa Neva ni ubiri inyuma hanyuma uriya mugabo nawe uwo bita Muzinga kugeza ubu ngubu yoherejwe na Neva drone imurashe ni yande ni ya Neva Major Bukuru waguye hariya nawe hariya za Pwenzero yoherejwe nande na Neva abari we bagiye no kumusimbura nabo barundi baramwirasira wenyine ngo twahawe briefing ko agomba kongera kugira gute kugaruka muri kino gihugu cy'u Burundi agomba kugaruka ari iki ari umurambo kandi koko yagarutse ari umurambo we twaranabonye bamushingura niyo bitaje Koneyasi twarabikurikiranye ku munsi w'ejo bundi barimo bamushingura ibintu ko ari ikibazo umusirikare ukomeye biteje ikibazo hariya mu gihugu cy'u Burundi nuko tubivuga abantu bakavuga ngo oya umuntu bipinga natwandikira hari biragaragara ko hari aherereye biragaragara ko harimo ikibazo kiremereye cyane noneho bikaba byavuzwe n'umugabo bita Agatorwasa yabitangaje na mbere Agatorwasa aravuga ngo abasirikare barimo bajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo baragenda mu buryo butagize gute budasobanutse ati uburyo barimo bagendamo budasobanutse burimo gutuma bamwe mu basirikare bacu bakomeza kugira gute kwicwa urugamba cyangwa se kugwa kuki ku rugamba niba barimo bagwa ku rugamba ese aba basirikare bacu barimo bagwa ku rugamba biragenda gute kugira ngo abasirikare bacu babashe kugira gute babashe kubona ubutabazi babashe kuvariya muri kare hagati nibwo yavuze aravuga ngo ati nge nani arabitangaje na mbere ndavuga ngo uyu mugabo bita Muzinga azagwa hariya ku rugamba ariko abantu banga kugira gute kubyemera niba abona bitangaje aravuga ngo uyu Muzinga aragenda azagaruka agiye kumera nkande azagaruka ari umurambo none bise bisohora ku kanya birasohoye umugabo bita Alegiome Bunyoni nawe ni General Major ati iki uyu mugabo bita General Bunyoni kuri Twitter ye yatwitinze arandika ngo biratangaje urupfu abagenerale b'u Burundi barimo bapfa ati ngewe nararurokotse muri gereza nagambaniwe nta cyaha na kimwe nakoze atese uyu mugabo bita Muzinga we niki nawe yabazize niki cyaba kimuzinganye azize iki Major Bukuru niki nawe yasize Colonel Jaconeus cyangwa Yarizius yazize iki ati abasirikare b'u Burundi bagiye gukomeza gupfa urusoro hanyuma se noneho Prime Niyongabo wagiye kwivuza yahawe uburozi cyangwa se yahawe isumu uyu waraziriki uwe araziriki ati igihugu cy'u Burundi barashaka ko kiyoborwa nabande abanyamahanga nibo bagomba kuza bakayobora igihugu cy'u Burundi batese kiraganahe izo ni Twitter za bamwe mu bayobozi b'iki b'u Burundi bagende bajye kureba ibyo Bunyoni yanditse bagende barebe ibyo uyu mugabo nawe yagize gute yanditse birahari cyane rwose Agatorwasa ibi ngibi bagende bakurikire
ndetse n'ikinyamakuru bita media Burundi iki ngiki cyabyanditseho mugende mubikurikire ibyo byose mutagiraho n'ibyo twahimbye. Ntabwo twishimiye ko hari abajenerali b'u Burundi bapfa, ariko bapfuye bari mu rugamba nibo bagiye gucokoza abanyekongo bibereye mu gihugu cyabo. Kandi ikindi bikumvikana ko bari gupfa bagambana n'igihugu cyabo, ni ikintu gikomeye cyane. Gupfa ugambaniwe n'igihugu cyawe ubwacyo. Je nawe kwibaza ngo uyu musirikare u Burundi ntabwo bumushaka kugira ngo bumugambanire. Uyu musirikare ndakeka u Burundi butamushaka kubera ko yakoze ibinyuranyije n'amategeko. Briefing yari yarahawe na Perezida wa Repubulika akabihabwa ndetse na bamwe n'agatsiko ka CNDD-FDD ntabwo yabashije kubyubahiriza. Nimba atarabashije kubyubahiriza byagaragaye ko ari mapinga ubutegetsi bw'iki bw'igihugu. Arashobora kuba ashaka kugira ngo agwishe mu gihombo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa agaragaza intege nke igihugu cy'u Burundi bagize gute bafite. None se ko tuzi ko igisirikare kiba gifite gereza cyangwa isi ibihano bindi bihabwa abasirikare, kuki batamujyana muri gereza ngo bamufunge cyangwa se bakamuha ibindi bihano biboneye batamujyanye hariya? Kuki iki gihano ahabwa? Kiriya gihano bamuha cyahariya wowe urimo urakirebera hafi, twe tukireba n'abandi bazi gusesengura intambara ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bufitemo uruhare. U Burundi kuma kiriya gihano cyo kuvuga ngo bagende bamwohereze hariya, buriya bari barangije kumukatira ubwo gupfa. Babona ntaho bazamwicira mu gihugu cy'u Burundi, bakabona kumwicira i Burundi byagaragara amahane menshi. Baravuga bati reka tugende tumwicire hehe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ko ari mama 23 yamurasiwe ku rugamba. Bivuga ko yarasiwe ku rugamba kimwe n'abandi basirikare barasiwe ku rugamba kugira ngo leta itazakomeza ngo ugiye gute ikurikirana. Birumvikana cyane. Ariko bariya basirikare bari gupfa. Igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kibura abasirikare benshi batandukanye. Gutakaza abantu bayobora urugamba, abasirikare bakomeye none bakicwa n'igihugu cy'ubwacyo. Gutakaza nka General Major Muzinga, ukongera ugatakaza Alegiyome ntabwo akiri arahari, ariko ntabwo akiri mu miyoborere kandi nawe ni umunyabwenge. Ugatakaza nka ba Canisius, ugatakaza nka ba Major Bukuru, hariho n'abandi benshi bapfuye mbere yaho. Ibi byacyo ntabwo biganisha igihugu cy'u Burundi mu bibazo bikomeye cyane mu gihe abantu bakomeye nk'aba ngaba muri politiki yabo bari kwasiga ubuzima. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Hariya birimo biragenda bishyira igihugu cyabo mu kaga. Nimba birimo bishyira igihugu cyabo mu kaga, nta n'ikindi kintu na kimwe cyagira gute cyakorwa. Nuko igihugu cyabo bagomba kureba uburyo bagitabara, bakareba uburyo bari abasirikare barimo bagwa ku rugamba, bakareba uburyo bakora renforcement, bagakora renforcement bari abasirikare, bakareba uburyo babazana, barangiza kubazana bakagira gute bagacunga umutekano w'igihugu. Ariko mu gihe barangije kubarejeta cyangwa se mu gihe barangije kubarekura bakabasa nkaho barimo babiyicira bonyine kandi bari ku rugamba. Ukuvuga ngo bafite abasirikare barimo bicwa na mama 23 ndetse na twirwaneho, ariko nabo hari abo barimo bica batwirwaneho na mama 23, ariko nabo bafite nabo barimo biyicira kandi none abo barimo biyicira bonyine ni abayobozi. Nimba aribo barimo biyicira abayobozi, egare ko igihugu barimo bagishira mu kaga. Birumvikana cyane. Tugiye no mu gihugu cya Kongo, kera kabaye Senko igitutu yashyize kuri Tshisekedi. Uyu mugabo Tshisekedi yaje kwemera kuganira na M23. Byagenze bite? Urakoze cyane. Dore ko hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abafite amatorero n'amadini n'abayisilamu bafite ijambo rikomeye cyane. Ku munsi w'ejo hateranye inama yahuje Senko. Iyi Senko yari iyobowe n'uwo bita Frodoli ry'amadini, yarimo uwo bita Frodoli Ambongo, hakaba uwo bita Evariste, sibyo? Uyu Evariste nawe akaba yararimo, uyu nguyu akaba ari musenyeri kuriye Abangirikani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakongera hakaba uwo bita Andre Mbundua, uyu nguyu nawe ni umusenyeri mu Bangirikani. Hakongera hakajya uwo bita Eric Mosengo, uyu nguyu nawe akaba ari umusenyeri mu Bangirikani. Hakongera hakaba Shehe Abdulhimu Mangala, uyu nguyu akaba ari ukuriye abayisilamu, ni mufti uyu nguyu. Noneho hakongera hakaba undi musenyeri ukuriye abepiskopi Gatolika muri Kongo, uyu nguyu akaba yitwa nde Shole, uyu akaba yitwa Shole. Aba bose barateranye, bamaze guterana bakaba bari kumwe n'umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwo bita Patrick Muyaya. Aba bose bamaze guterana. Hakaba harimo n'intumwa ya Perezida Tshisekedi yari imuhagarariye, ndetse na Tshisekedi yaje kugera muri iyo nama.
bamubwira amafoto ye yose Kisekedi yagiye akora, bamwereka igihugu ukuntu kirimo gikomeza kujya mu kaga, bamwereka ibigomba gukorwa kugira ngo igihugu kibashe kujya ku murongo, baramubwira ati mu gihe ibi ngibi utabikora twebwe tugiye gutangira kwigisha abaturage mu madini n'amatorero. Ufashe Senko ugafata abakristo gatolika, ugafata abayisilamu, ugafata abangirikani n'andi madini yose, bariya nibo bagize abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bariya abasenyeri ndetse n'abakardinali bariya nibo ba mbere bafite ijambo riremereye ku baturage, nibo bumvwa n'abaturage cyane, kandi ni nabo babonana n'abaturage buri munsi. Kisekedi arashobora kubonana nabo nyuma y'amezi 6 cyangwa nyuma y'amezi 5, ariko bariya babonana nabo buri munsi, bamusaba ko yakwemera akaganira na 23 kugira ngo bakemure ikibazo. Kisekedi ntabyo yatangaje, ariko bita Patrick Muyaya kumuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kandi akaba ministre w'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yarangije kubyemeza ko byanga byakunda Kisekedi yemeye ko agomba kuganira na 23 ndetse bakaganirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntibajye kuganira n'abanyamahanga. Azabatumiza bamusange Kinshasa bakemura ikibazo? Ntabwo azabatumiza ngo bamusange Kinshasa, bazatumizwa n'umuhuza wabo, kandi abahuza babo bazabahuza ni Senko n'abanyamadini, niwe azahuza impande zombi zitavuga rumwe, ingabo za 23 natwirwaneho, ingabo za MRDP, none akongera akajyaho MDKC yo muri Katanga, hakajyaho bita Thomas Rubanga. Abo nibo bemeje ko bagomba kuzahuzwa hatarimo umunyamahanga, hazaba harimo gusa abakongomani gusa. Birumvikana cyane. Abahise bavuga ko ikibazo cyakenurwa n'abanyakongomani bonyine, birumvikana ko bamaze no kugera ku ntego zabo, birashoboka cyane, reka tubyizere cyane rwose. Niko reka dusoze aya makuru yacu yasoreza aha ngaha. Yego, ndagushimiye Nikora, aya makuru meza cyane bari badushakiye, by'umwihariko reko shimano bayakurikiye babanye natwe hirya no hino batandukanye, bari turabashimiye. Imana baeho mu gishama haye muronke. Nitwa Jabu Marashina Nikora, Imana ibane namwe. Okay. Imboni TV, imboni ya rubanda.